A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Bagus, masya-Allah, la quwata illa billah. Tahniah. Ingat, huruf dal letak lidah dulu baru muncung. A'udzu billahi minasy syaitani. Tak, saya berhenti kat syaitan saja. Kan? Minta Allah lindung kita daripada setan. Setan yang mana tak sebut lagi setan yang mana. Setan yang memang terkutuk lah. Okay, huruf ta dengan huruf shin. Harfu shin, there is no rounded to your mouth. Minash, no. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan muncul dekat shin, jangan muncul dekat ta. No rounded to your mouth to pronouncing the letter of shin and the letter of ta. Kita selalu sebut a'udzu billahi minash. No. Minash. Bukan dengan minash syaitanir rajim.